Sa yung sport? Martial arts. Martial arts. Unsa nga martial art ni? Kato ning mix? Roar daw. Rar. Buto. Tiger man, di pa roar. Roar. Ni roar po siya. Unsa nga martial art ni siya, Jed, specifically? Mixed martial art ni? Oh, pwede mo mo demo? Beginners na ba ko? A beginner, kamandua? Sila. Kamu may interview. Tarayo tra, sige daw. O, unsa may, narinig Tiger 1, Tiger 2? Unsa may mga Tiger ni? Roar pod daw. Rar. Sige, sampuli namin ninyo daw. Kata guno kata. Watch and learn. Oh, sige daw. Kuya, ikaw kuha nasa kuya. Sampol na gani ha, maabot mo tag pila ka oras. Demo ra magudang ipangayo, no? Oh, ready position. On guard move. Ready. One. Okay na to. Beginners pa ni sila. Mao. Pila na mo ka bulan? Bulan? Ane? Siya din ko. Dugay na ka. So unsa inyo tong gibuhat kay ganiha? Kata. Katawan. Sigurado kang kata to? Error. Error ato. Pangay pasensya na at sa mga judgmental. Practice